Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka kong Dahun Nongpluh kala job ya kekerdan ka Baar ha karensan Yakob Mrs. International Global Man and Woman 2025 kabala long dangshan ha kajala Maharashtra, India. Ka kong Dahun Nongpluh na kasinong Nartiang West Jaintia Hills District kala yora ya kanika jingjob da kabapelim ya kinong ya isimbenta na kari Malaysia, Sri Lanka, USA, Algeria, Australia but India. Ha kanikarensan Yakob bala penyan da urabor lang lingdo maplang la pelongru sa arteli ki Jacob Man of the Earth 2025 but kawaipat kabala tip kum ka International Global Man and Woman 2025 na Meghalaya ka kong Majuri Norin Dunay kabalalong kaladu haus nam baladeb kalalong kanong bishar ha kanika janmien ringkat ka jingsa kilang jong uba even artaryang Ubaday Director jong ka Printing and Stationery ka Sorkar Meghalaya. Ubala IT ya ka kusnam subtitle na kabenta ka Best Traditional Costume. लक्षातील हे डोक्यावर जे मुकुट घातलेले ते खूप हेवी असतात. Our last contestant, all the way from Meghalaya Northeast with a national costume, ladies and gentlemen. Can I have Mr. Ivantarya, please? Sir, can you please come to the front? No, 2025. For the national costume goes to Amela Pururu, all the way from Sri Lanka. एकदा जोरदार टाळ्या द्यायला पाहिजेत. नॅशनल कॉस्ट्यूम